باش چاوان خوندکارن هیجا هیویدار بون باش بن ایرو و امی وانه چاراج پرتوکا ویجه یا آمدایی سه امی ببن وانه مجی روپلا بیستا بناوی مستورة اردلان یعنی جی کردستانی امجی بیجن امی بهبر ببینن وی ویجوانی چه کار و خبات بو ویجه کریه چه برهم دو خوشتنه لکی جان ولاتی جدایی کبویه ناوی وی چیه ناس ناوی وی چیه کی جان مالباتی جیانک چاوا در باس کریه همو آگاهیه لسر جیانا وی هلبسوانی امی بهبر ناس بکن دست پیکه ده ناوی مستوره اردلانی یه راست چیه شخوا ناوی مستوره ناس ناوی وی نه ناوی راسته ناوی وی یه راست ماه شرف خان ناو ام بیجن دست پیکه ناوی وی جوانا ما وک ستیر که هلبستوانا تیناس کرن ناوی وی مستوره اردلانی ناوی یه راست ماه شرف خانه ناو ماه شرف خانه تمام مناوی وی ناس کر اما بین ناس ناوی وی شخوا بناوی مستوره هاتیه ناس کرن اف ناوی هانجی وی شخوا را اف ناو هلبجارتیه وک ناوی کی هلبستی بکار آنیه ناس ناوی وی مستوره تمام وی هلبسوانی اف ناو جخوره هلبجارتیه وک ناوی کی هلبستی بکار آنیه وی جخوره اف ناو هلبجارتیه وك ناوك هلبستي بكار آنية ما قول ناوي وي راست ماه شرف خانة ناس ناوي ويجي مستورية ويش خورا أبناف هلبجارتية وكا ناوك هلبستي بكار آنية اما بين دیروکا جدایک بونا وی هلبستوانی گلو دکیجان سالان ده جدایک بویه دکیجان سالی ده دکیجان 100 سالی ده لکیجان دبره امی ویجی بین سر زمان دیروکا جدایک بونا ویجی دیروکا جدایک بونا وی مستوره د سال 1804 ده 1804 ده لکی جان باجاری لباجار سنه یه روجهلات کردستان جدایی گویه لباجار سنه لروجهلات کردستانی دیروکاش دایک بونا به هلبستوانی ده 1804 ده لباجار سنه لروجهلات کردستانی جدایک بویه اما بین هلبستوانا ما دناف مالباتك چاوا ده مزن بوی مستوره دناف مالباتك ام بیجن ارستقراطی دستهلادار دولمند ده مزن بویه مالباتاوي باوي أبو الحسن نابي أبو الحسن بقي قادري أبو نابي باوي أبو الحسن بقي قادري بو ديا ويجي كچا وزير كردستاني مستورة ده 17 سالية خودجي بو هفجينا خسرو خان
کوری میره اردلانه و بش بدو باوی خودشی او بو میره اردلان. مستوره مالبات اوی مالبات یک چاوا بو. تجاری پیشکتن لپیشیا کچا خو ندگرتن. هر دم ریا پیشکتنی جیر بکری بو. وقت ام دبینن 100 ساله حجدان ده دکیشان 100 ساله ده بو. دمک پرکب نار ده بو و وی هلبسوانه ما 12 زانست باورنامه خویا 12 زانستان به دست خستیه. ام دبین حتی رو جامعه ایروجی جن بزحمتی درباسی گلک قادان دبه. لی هلبسوانه ما 200 سالان ده 200 ساله ده درباسی قادا زانستی بویه، درباسی قادا ویجوانی بویه، درباسی قادا دیروکناسی بویه. مالبات اوی بیکو فرقی بخه کو جنه جبو بخوینه و بگهیجه آستا هری باش قادا پرورده و زانسته لپیشی اوی وکرن. باوی وی وک ماموسته وی یه کمین بو. وی فیری زمانی جبلی زمانی وی یه کردی وی فیری زمانی عربی و فارسی جی کربو. مستوره باورنامه خو یا 12 زانستان جی به دست خسته بو. دمک پرکن ده پیشکتن به هلبسوانی رو چی بو دست به نفساندن هلبستان کریه. هر وها دقادا دیروکناسی دجی پرتوکک نفساندیه پرتوکا دیروکا اردلانی. بل همین وی یندجی هنه دیوانک وی 20,000 مالکین هلبستا هنه. هر وها عقیده اسلامی پرتوکک وی هی او جی پرتوکا مستوره اردلانه. ام دبینن جنک مینا مستوره اردلان او قاسی ویرک جیرک زانا درباسی گلک قادا بویه هجایه کو نابی جنک زانا لی بیکرن. مستوره ده 17 سالی خود مگود هفجینا خسرو خان. دما شری قاچاران ده قاچار ایریشی اردلانی دکن دوی دمیده هفجینی وی خسرو خان تیگرتن. نچار دبه مستوره او مالباتا خو کوچبری سلیمانیه دبن. د کوچبری خو د گلک پریشانی ایش و آزاران دکشینه و گلک هلبستی ویجی دوی درباری دهنه. د سال 1848 ده هلبستوانا ما با آخیت اسپارتن لباجار سلیمانیه لکورستانا گردیزیوان تیوه شارتن. ام دبینن هلبستوانک کو 4 سالی خود او قاس برهمی وی هنه او قاس هلبستی وی هنه هجای گو ام ناوی جنک زیرک و زانا لی بکن. امی بین وانه اخو به هفره بخوینن جبوم آگاهین کیم شیروه بکن. روپلا بیستا وانه اما مستوره اردلان کردستانیه. افجنا هلبستوان نویسکار و دیروکناس و دیروکناس یکم آکو دست به نفساندنا دیروکی کریه. اف هلبستوانا بو بناوی ماه شرف تیناسین وکی سترکه که گشت آسیمان کردواریه ده تیسه. مستوره و مستوره کردستانی ناسناوی ویه. مستوره اردلانی ده سال 1804 ده لباجار سنه یه روشلات کردستانی جدایک بویه و ده سال 1848 ده لباجار سلیمانیه یه باشور کردستانی کوچا خویا داوی کریه و لگورستانا گرد سیوان او سپارتنه آخی. جبرگو وی یکمین پرتوکا دیروکی یا بناوی دیروکا اردلان نویساندیه وکی هلبستوان نویسکار و دیروکناسا جن یکم تیناسی. نتنه دیروکناس تیناس کرن لی دیروکناسا یکم جن لروجلاتا ناوین تواهی او مستوره اردلان. مستوره اردلانی ناوی وی یه راست ماه شرف خانه
دمال باتك دولمند ودسلادار دا مزنبويا ناوي بابي وي أبو الحسن بقي قادرية أو لبردستي بابي خواه فيري خوندن ونبساندني بويا هروها فيري زماني كردي وفارسيجي بويا خسرو خان سروري أردلاني يوي دمي هفجيني ويبو بشتيكو خسرو خان كوچا خويا داويدك سروريا أردلاني دكهبا بن كنترولا قاچاران وجبر إيريشن وان مستورة ومالباتا خواه كوچي سليمانية دبن ويچاغي سليمانية چاواي دبن سروريا بابان ديه و الويدري بجهد بن مستورة بقاسي كو هالبسبانية خواه بقاسي كود هالبسبانية خودا جنكه بهيزبو دباورمندية خودا جي خودي ريزبو دجيانا خودا 20,000 مالك بزماني عربي فارسي وكردي نفساندنه لي مخابن ديوانا وي يا هالبستان بسا دما ناكوكي وقيرانين دنابا ميركتيا أردلاني دا وندا بويا لي كتسكي بنابي الشيخ يحيى مروبك بنابي شيخ يحيى هالبستن وي هناك برهف كرنا حزار مالكين هالبستن وي كوم كرنا والإيراني الطهراني شاب كرنا لي كتسكي بنابي الشيخ يحيى هولدانا كمزندا و دكاري بو حزار مالكين وي برهف بك ودناوا دبن نابي ديوانا ماه شرف خانمي كردستاني ده دصالة 1925 ده للطهراني شاب بك دهن شافكانيان ده تيغو دنگو 10,000 مالكين وي هاتنا برهف كرن و شاب بونه دقل هالبزبانية دجي وكي ديروك ناس ديروك نويس هاتيه ناسين كو پرتوكك بناوي ديروكا أردلان نويسانديه ودصالة 1946 ده للسنة جآلية ناصر آزادپور و هاتيه چاپ کرن هروها پرتوكك أولي بناوي شريعتا إسلامي نويساند جخوا مستورة باورنامه دوازه زانستان بدست خستيا و پرتوكين وي هوربيني و لکوربونا وی درباره اول و دیروکی ده دیار دکن. درباره هفجینی خواه بخسرو خان را دپرتوکا میرکن اردلانی ده وهاتی گوتن. خسرو خان دمکی جباف و آبی وی دنگزار ببو و جبو دلی وان خوش بکه با آشتیه بوان را بکه مستوره وکی هفجین جخورا آنیه. لسر به حس کرنه جی مستوره ده هلبستك خوده وها دبیج امی هلبستا ویجی بخوینن دبیجه دمکی ده خسرو خان باوی مستوره اردلان و آبی ویت انگزار دبه لی جبو دلی و خوش بکه مستوره شخورتین لسر حس کرنا مستوره و خسرو خان جی هلبستك مستوره هیه امی وی بین سر زمان جبلي سرتي كليا وي من آور تنيا جخوا جبلي وي من فكر تنيا هر چقاس هناسيا من للبيرا من با جوي ومن جبلي هناسيا صار من تنيا بختوارم لبر دربونا بجناوي يا بدو جبلي خماوي قط من خمجيني تنيا ندبيلن چقاسي حسكرنا خواج خسرو خان ديار دكا برهم المستورة جي أمي جوار بد الناسين چند برهم ويهنا برهم المستورة أردلان ديوانا مستورة ميجويا أردلان شريعتا إسلامي ديوانا مستورة يكجي يا مگو 20,000 مالكين هالبستان مجوية أردلان جي ديروكا أردلاني نفسان ديه وشريعتا إسلامي هلبستك مستورة جي هي داويد أميوي جوار بخوينن دبي خسرو موهار يا شان نبوة إمسال نوهار برنيان وبرقلان جقل زار نكرو درخت شكوفة إزهار نسحن جمن نوانو بلبل هني نشينو جال نروي قل
نیلوفر تا هشر برن یاجو آو جروی گل سرخ نکیشو گلاو. واتیا وی هلبستیجی چیه؟ دبی ای خسرو بانک دکه ای خدا بلا ایسال بهار نیه و دار بر نبشکون و بلا بلبل و میرگ و چیمنان آوازان نبیجن و لسر گلو شاخ داران نرونن. بلا نیلوفر جی تا روژا داوی و آخرت دناوا آویده شین نیه و در نکبه. چه قاسی هلبستین وی خوش واتین پر گران و خوش دهندری هلبستی وی هلبسوانی ده هنه. چه قاسی هم حسکرنا خواه جهفجینی خواه دیار دکه هم جی ایش و آزارین خواه گلک هلبستی وی هنه ایش و آزارین خواه پریشانی خواه دکوچبریه ده دیار دکه کوچاوا دچه سلیمانیه دوی دمی ده سلیمانیه دبن دستلاتداریا بابان دبو حسرتا کو وگره سنه دلی هلبسوانا مدد مینه سال 1848 ده لباجاری سلیمانیه د گورستانا گردی سیوان ده باخی تیس پارتن. ما سر جیانا وی هلبسوانی باش آخوی گلک آگاهی مگوتن آگاهی هری گرنگ ناوی وی مگوت ناوی وی ماه شرف خانه جباجاری دیروکاش دایک بونایی تا سال 1804 ده لباجاری سنه روجلات کردستانی جدایک بویه ناوی وی یه وک ناوی هلبستیجی بکار آنیه ناوی مستوریه شخوی اب ناف شخور هلبجارتیه مگو سه برهمن وی هنه برهمن پر گرام بوهانه یک جه شریعت اسلامی دیروکا اردلانی و دیوانا مستوره یا 20,000 مالکان شخوا مستوره دمکه گو شر الولاتی وی چی بود جیان دکر جبر ویجی گلک هلبستی وی بحثا وی سردمی دکن. امی بین موانه یا خواه ولو بداوی کر امی بین پرسین ارخاندنی چند پرسین مهنه 3 پرس امی برسه وان پرساجی بدن. پرسا یکی دبیجه مستوره اردلان ددمکه چاواده دجیا بنرخینه. شخوا مستوره اردلان ده هریمکه دجیان دکر گو دبن دسلاداریا بابان دبو دوی دمی دجی ویجه بر بنوجنیه و دچو معانی سر زمان 100 ساله 18 100 ساله 18 و 100 ساله 19 ده 100 ساله داویا 100 ساله 19 100 ساله 18 ده ویجه بر بنوجنیه و چونه دوانه می بوری دم ابانی سر زمان آن هاجی ام دبینن کیجان ساله ده جدایک بویه سال 1804 ده دوی دمی ده ویجه بر بنوجنیه و دچه امی بینن مگود پرسامه مستوره ده چاوا جیان دکر لهریمک چاوا بو بنرخینن یعنی او هریما گوله جیان دکر ویجه ده چاوا بو ده هریمک کو دبن دست هلاداریا بابان دبو اف بشیکش پرسامه هریمک چاوا جیان دکر و بنرخینش مره نرخاندنا وی پرسیجی چاوا تی بنرخینه برسواوی ده وی دمیده چه هبو دوی دمیده ویجه بر بنوجنیه و دچو تمام اف برسوا پرسامه یا
یەکێ بوو. پرسا دوا چژمەر دبێژە دبێ پرانیە هەلبەستێن خوا لەسەر چ گوتیە؟ مەگوت لەسەر هەم لەسەر دڵداری هەم لەسەر خوداناسی و لەسەر خوەزایەنە. هەلبەستێن وێ لەسەر دڵداری خوداناسی و خوەزایەنە. تمام؟ ji ber pirtûkên wê berhemên wê van tiştan ji me diyar dikin. Bersiva pirsa me ya siyemîn çi ye? Pirsa me çi dibe jineke ku di temenê 44 saliya xwe de koça xwe ya dawî kiribû 20,000 malik pirtûkeke dîrokî û yek olî nivisand di wê demê de nivisandibû. Tu vê jinê çawa dibîne binirxîne. Em dikarin bêjin jineke zana, wêrek û bibandor bû. Jineke em bêjin zîrek, zana û bibandor bû. Çima mestûre bibandor bû? Me got mestûre mamosteyê wê yekemîn bavê wê bû. Ji xwe li ber destê bavê xwe fêrî zimana bûn û zimanê erebî û zimanê farsî ji bilî zimanê xwe yê Kurdî. Mestûre di dema bavê xwe de jî û piştî wê di dema hevjînê wê jî dema Gomîrê Erdelanê bû. Li gelek civatan de xwedîcehekî cuda bû. Tevlî niqaşên zanistî, civakî, siyasî dibû û gelek bandor li ser kesên goldwan civata de rûdiniştin dikir. Hin agahiyên wêjeyî hene girêdayî waneya me ya Mestûre Erdelan em ê wan agahiya jî bi we re parve bikin. Agahiyên me ji xwe çend agahî ne. Destpêkê pîvan. Pîvan çi ye? Ji xwe helbestên me yê klasîk em dibêjin bi pîvanin. Gelo pîvana wan çi ye? Pîvanek em bêjin mînak pîvanek bêlewaz heye. Yan jî pîvanek dibe. Yan jî meselen em bêjin qafiye. Mînak qafiya tam heye, qafiya lawaz heye, qafiya tac heye, qafiya dewlemend heye. Em ê van agahiya roj bi roj bi we re parve bikin. Destpêkê em bên pîvan çi ye? Pîvan ji xwe wezna godhindirê helbestê de. Çawa tu wê helbestê bi pîvan dinivisîne. Dengê wê helbestê dengê kîteyê, dengê malika pêşî, kîteyên wê yên rêzika malika yên rêzika pêşî û a duyemîn û ya sêyemîn û ya çaremîn çawa hemû wek heftên. Mînak em bêjin di rêzika destpêkê de em bêjin heşt kîte bin ya di dwa jî wê heşt bin ya siya jî wê heşt bin ya çara jî wê heşt bin. Heta got em bigihên dawî. Pîvan çi ye? Ji pîvana peyvên ku ji bo pêkanîna ahengekê di hindirê helbestê de tê bikar anîn jê re çi tê gotin? Pîvan. Tamam? Demak em dibêjin pîvan helbesta bi wezin ew helbesta ku em dibêjin dibînin ahengek di hindirê wê de heye wek mûzîkekî di hindirê vê helbestê de heye. Bi hêsanî ew helbest tu dikare bike stranek. Me got pîvan ji pîvana peyvên ku ji bo pêkanîna ahengekê tê bikar anîn re pîvan tê gotin. Ew pîvan ahengekê di hindirê helbestê de çê dikin, mûzîkekê di hindirê wê helbestê de çê dikin. Pîvana kîteyî çawa ye? Çawa dema ku mirov helbestekê kîte dikin, kîte ji xwe ew parçeyê herî biçûk ji deng dema ku ji dev derdikeve û til ser disekine ew kîteyê. Tamam? Yekser ji dev derdikeve û merov li ser disekine ew kîteyê perçê herî biçûk ji deng e. Pîvana kîteyî pîvaneke ku xwe dispêre wek heviya kîteyên rêzikên helbestê. Em ê ji we re ana diyar bikin çawa. Di malikên helbesta feqê teyra hene em ê wan malika jî ji we re kîte bikin.
جبو بيوانا وي بيناس كرن دبيجة أيدي البرا جردن زري وي نازكا ديم قمري قامت جموما فنري ويران أزم مالم خراب ما قو دما قو تكيتا دكه دما قو كيتا ياما بتيبا دنقدار بداوي دبي أم خيزكي أفادريج دنفسينن ودما قو بتيبا دنقدير آدريج بداوي دبي أم ويجي خيزكي دنفسينن اللي دما قو بتيبا دنقدير آدنقي ويكورت بي أم خالي دنفسينن أم كيتا بكن دبي أي ديل برا جر دن زري بالا خبديني اف دكوكا خود هي نأي دبي سي تيبا دن دار داويد بشخون اي ديل برا جردن زري ما قلت اف تيبا دن دار داوي بو ما خيزك داني تيبا دن دار داوي بو خيزك با بتيبا دن دير يا دنجي وكرتي ما خال داني هر وها ابي دجي ولونه اف دنجي دريش ما بخيزك داني خيزك دانيه يا شطرة ديمين وي نا زي كا ديم قا ما ري مالكا ما يا دسبيكي امي بيش بيرن چند كيتا دركتنه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 چند كيتا مر دركتن 16 هر وها دوی مالکا دویمیشی 16 کتاب مر درکبن دبرد قا مت ج مو ما ف ن ری بداوی بو و ران زم ما لم خراب شخوا هردم آداویشی بخیزکی بداوی دبه ام بجميرن دوی اف مالکا هانیجی 16 مر درکبن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 کی تکرن آمه دورد راست ام دبینن هلبستا کلاسیک ریزکا یکی و یا دویا مالکا یکی و آدوا جی کی تکرن آوی بلو راست هاتیه کی تکرن وانا يا مبداوي بوم بمين خير وخشيد